muraho mwegere hino tuganire. Amateka y'umupira w'amaguru ku isi hariwe bituma umukinnyi ahinduka ikimenya bose. Za nkuru zabamo ibimanuka bivuga ko bakomoka mu ijuru baba baramanukiye bwa mbere ahitwa mu Bari hatekwaga muri icyo gihe n'umutware kabombo mu bwoko bw'abazigaba. Kugira ngo buriya turamutse twerekeje iby'aba bami batazuye neza inkomoko bategetse urwa gihanga hambere aha tuyigarukira muri ruhago yatuzinduye hari n'ibitego bituma izina ry'umukinnyi runaka ryandikwa mu mateka nk'ay'aba bami bivuga ko bafite inkomoko kuri Shyerezo na Gasani. Tekereza ko niyo umukinnyi yatsinda ibitego 70 wenyine mu mwaka w'umukino umwe nta gaciro kadasanzwe babigihawe mu gihe atari yakoza imitwe y'intoki ze ku kintu kimwe kimaze imyaka 70 gitangwa. Iki gituma umukinnyi umwe ahabwa ikimenyetso cy'uko yaba ari we wageze ku rwego rw'isi kurusha abandi bose muri uwo mwaka. Icyo ni igihembo cya Ballon. Igihembo cy'umupira w'amaguru kitari gusa icy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyangwa atwaye ibikombe byinshi, ahubwo ni igihembo gihuriza hamwe ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye, uruhare rwe mu ntsinzi y'ikipe, ubuyobozi ku kibuga ndetse n'imyitwarire y'umukinnyi hanze yacyo. Kuva cyatangira gutangwa mu mwaka w'1956 gitekerejwe kikanashyirwa mu bikorwa n'ikinyamakuru urangiranwa cyandikirwa i Paris mu Bufaransa cya France Football. Ballon d'Or yabaye indorerwamo yerekana uko umupira w'amaguru wagiye uhinduka kuva ku bihe bya Samuel Matthews, Pelé na Johan Cruyff kugeza ku gihe cya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo cyaranzwe no gutegeka isi y'umupira w'amaguru. Ariko se umunyarwanda yaravuze ngo buriya ntabyera ngo kuko rwose nubwo nahereje ntakageze ibya Ballon d'Or kuko ari igihembo cyasize kandi kikaba kinakomeje gusiga amateka y'ibyishimo. Burya wakumva kubiswe n'inkuba itagira amazi uramutse uvira imuzi n'umuzingo ibyo amateka asharira yuzuye impaka sigura ububingwa n'ubujura budasanzwe bivugwa bwayiranze kuva kera. Abakinnyi bemeza neza ko barenganyijwe bagakorwa mu mifuka y'amapantaro yabo bagakurwamo igihembo bari bakwiye ku manywa y'ihangu isi irebera, ndetse n'imbamutima z'abafana bavuga ko ari iki gihembo cyagiye mu maboko atariyo kubera zabo. Uyu munsi tugiye kureba urugendo rw'imyaka irenga 70 rwa Ballon d'Or, abakinnyi bayegukanye, ibihe byahinduye amateka yayo ndetse twibagirwe no kwifashisha imibare mu gushubya intambara iri hagati ya Rodri wa Man City, Harry Kane, Lionel Messi, Imyaka wa Bari ndetse na Kylian Mbappe mu gusesengura ikivugira ibi bihangange biri kwisonga mu guhatanira ikamba ry'igihembo rya 2026 nyuma y'igikombe cy'isi. Bari kaze Nyindi Joyce Gakomba. Mu kinyejana cya 20 asaga mu mwaka w'1956 niwe munyamakuru w'umufaransa witwa Gabriel hano uyu wari wareguriye ubuzima bwe bwose gukora inkuru z'akajomba bugabo zikaba kuri ruhago y'icyo gihe, ndetse akaba ari mu bantu bakomeye mu nama y'ubwanditsi icyo gihe mu kinyamakuru France Football. Yagize igitekerezo cyo gushyira igihembo cyajyaga gihabwa umukinnyi mwiza kurusha abandi ku mugabane w'Uburayi. Icyo gihe Ballon d'Or ntabwo ari igihembo cy'isi yose nk'uko tubizi uyu munsi, cyakigenewe abakinnyi b'i Burayi cyangwa bakina mu makipe yo ku mugabane w'Uburayi. Umukinnyi wa mbere wegukanye iki gihembo yabaye Stanley Matthews, umukinnyi w'umwongereza wakinaga ikipe ya Blackpool yo mu Bwongereza. Akaba yarashimiwe ubuhanga bwe budasanzwe n'uburyo yari amaze imyaka myinshi akomeje kuba ku rwego rwo hejuru. Nyuma ye amazina akomeye Alfredo Di Stefano, uyu wanitiriwe stade ya kabiri inakinirwaho n'abato b'ikipe ya Real Madrid, Raymond Kopa, George Best na Johan Cruyff yagiye yinjira mu mateka ya Ballon d'Or. Reka twitse gato kuri uyu Muholandi John Cruyff. Impamvu John Cruyff nuko yabaye umwe mu bakinnyi bahinduye isura y'iki gihembo kuko yagitwaye inshuro 3 ndetse abikimenyetso cy'umukinnyi cyari gusa ufite impano aho gushobora guhindura umuryo umukino ukinwamo. Ibihe by'amateka ya Ballon d'Or hari amazina atazigera sibangana. Mu myaka ya mbere abakinnyi bo mu Burayi nka Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten na Ronaldo Nazario bagize uruhare rukomeye mu kubaka izina ry'iki gihembo. Michel Platini umwe mu bayoboye iki gihembo kuba yagitwaye inshuro 3 zikurikiranya hagati y'1983 n'1985. Ibintu byamushyize mu bandi bakinnyi bibirangirira mu mateka, ariko igihe cyaje kugera Ballon d'Or ikintu gikurikizwa n'isi yose. Mu mwaka w'1995 amategeko yarahindutse, abakinnyi batari abanyaburayi bemera guhatana nibo bakina mu Burayi, naho kuva mu mwaka wa 2007 umukinnyi wese ku isi yemerewe kugihatanira. Kuva icyo gihe amazina nka Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Luka Modric, Benzame ndetse cyane cyane Lionel Messi na Cristiano Ronaldo yagiye yuzuza amateka y'iki gihembo. Hari umupira w'amaguru wagize ikibazo kimwe gikomeye kumenya wari mwiza hagati y'abakinnyi babiri gusa, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo bamaze imyaka irenga 10 bahindura amateka ya Ballon d'Or. Messi yatwaye igihembo inshuro 8, akaba ari umukinnyi ugifite byinshi kurusha abandi mu mateka. Ronaldo we yagitwaye inshuro 5 kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2017 usibye Luka Modric mu 2018. Hafi ya buri mwaka Ballon d'Or yatahaga hagati y'abakinnyi bombi. Byari ibihe byihariye mu mupira w'amaguru aho abafana ku isi bagabanaga mu byiciro bibiri, abashyigikiye Messi n'abashyigikiye Ronaldo. Ariko imyaka yagishira igisekuru gishya cyatangiye kugaragara, ndetse ikibazo kiba nyuma ya Messi na Ronaldo n'indi uzaba umwami mushya. Mbere ko abakinnyi batangiye gutegeka iki gihembo, Ballon d'Or yari maze kubona abakinnyi benshi
benshi birangirire bayegukana. Hari abakinnyi nka Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldinho na Zinedine Zidane bari barasize amateka akomeye, ariko nta gihe kigeze kibaho aho umukinnyi umwe cyangwa babiri bonyine bamaze imyaka myinshi bigarura ibihembo nk'uko Messi na Ronaldo babikoze. Intambara yabo yatangiye gukomera cyane mu mpera z'imyaka y'2000 igihe Cristiano Ronaldo yaramaze kwigaragaza cyane muri Manchester United na Lionel Messi atangiye kugaragara nk'umukinnyi udasanzwe muri Barcelona. Mu mwaka wa 2008 Ronaldo yabaye uwa mbere muri abo bombi begukanye Ballon d'Or nyuma yo kugira umwaka w'amateka muri Manchester United, afashe ikipe ye kugukana Premier League ndetse na UEFA Champions League, akanarangiza ari umwe mu batsinze ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi. Icyo gihe benshi batekerezaho ko Cristiano Ronaldo yaratangiye kubaka ingoma ye kuko yari afite ibintu byinshi byatandukanyaga abakinnyi basanzwe n'abihariye. Yari umukinnyi ufite umuvuduko udasanzwe, imbaraga zo gutsinda ibitego, ubushobozi bwo gukina umutwe ndetse n'umurava wo guhora ashaka kwiyongera ku rutonde rw'abatsinze ibitego. Ariko nyuma y'umwaka umwe gusa habaye impinduka ikomeye mu mateka y'iki gihembo. Mu mwaka wa 2009 Lionel Messi yegukanye Ballon d'Or ye ya mbere, atangira urugendo bashyize umwanya w'umukinnyi uzahindura amateka y'iki gihembo. Messi yari amaze kugira umwaka udasanzwe muri Barcelona, aho yafashije ikipe ye kwegukana ibikombe bitatu bikomeye muri Liga, Copa del Rey na Champions League. Ndetse umwe mu bakinnyi bagize uruhare runini mu buryo bw'umupira bwari buyobowe n'umutoza Pep Guardiola. Messi icyo gihe ntiyari ameze nka Cristiano Ronaldo mu buryo bw'imbaraga cyangwa igihagararo, ariko yafite ikintu cyihariye cyatumye miliyoni z'abafana ku isi bamwita umukinnyi udasanzwe. Ubushobozi bwo gufata umupira akawuhindura igikorwa cy'ubumaji, uburyo yacaga mu bakinnyi benshi, uko yashoboraga guhindura umukino mu masegonda make, ndetse n'ubushobozi bwo gutsinda no gutanga imipira avuyemo ibitego byatumye benshi bavuga ko bari kubona umukinnyi udasanzwe mu mateka. Icyo gihe Ballon d'Or yahindutse nk'intambara idasanzwe hagati y'imico ibiri itandukanye. Cristiano Ronaldo yarahagariye umurava udasanzwe, kwiyubaka, gukora cyane no guhora ashaka gutsinda. Lionel Messi we yarahagariye impano karemano, ubwenge bwo gukina no kubona ibintu abandi bakinnyi batabashaka kubona. Mu myaka yakurikiyeho abo bakinnyi bombi bakomeje guhinduranya Ballon d'Or ndetse banashyiraho amateka atigeze abaho. Hagati ya 2009 na 2017 Ballon d'Or yagiye cyane hagati y'abo bombi, aho Messi yitwaye inshuro nyinshi, Ronaldo nawe akayisubiza mu bihe bye byiza. Buri mwaka iyo Ballon d'Or yageraga ku gutangwa ikibazo cyabaga kimwe gusa: ese uyu mwaka ni uwa Messi cyangwa ni uwa Ronaldo? Ariko imyaka yagiye ishira, igisekuru gishya cyatangiye kugaragara, ndetse ikibazo kiba nyuma ya Messi na Ronaldo ninde uzaba umwami mushya. Turetse gato ibigomba kuzaba umwami mushya nyuma ya Ronaldo na Messi, turaza kubigarukaho mu kanya. Wakibaza uti ariko ubundi iki gihembo gihabwa umuntu hashingiwe kuki? Ni bande bamutora? Kugeza uyu munsi byemezwa neza ko wegukana Ballon d'Or atorwa n'abanyamakuru b'inzobere mu mupira w'amaguru baturuka mu bihugu bya mbere ku rutonde rwa FIFA. Ku bagabo abanyamakuru 100 bagariye ibihugu biri imbere ku rutonde rwa FIFA nibo bagira amahirwe yo gutora, naho ku bagore ni abanyamakuru 50. Naho ku bagore ni abanyamakuru 50. Buri munyamakuru atoranya abakinnyi be 10 ba mbere ku rutonde rw'abakinnyi 30 baba batoranijwe. Amanota atangwa ku buryo umukinnyi wa mbere ahabwa amanota 15, wa kabiri 12, wa gatatu 10, kumanuka kugeza ku wa 10. Abatora bareba ibintu bitatu by'ingenzi: ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye, ibikipe yagezeho ndetse n'imyitwarire ye no kubahiriza amahame y'imikino. Nubwo Ballon d'Or ari igihembo gikomeye gihabwa umuntu, mu buryo tumaze kurebera hamwe ko wabuciye mu mucyo, ntabwo burya abantu bose bagiye bemeranywa ko bagiye bayihabwa mu myaka yashize. Ntabwo ndi bujye kure cyane kuko ejo bundi mu mwaka wa 2001 Michael Owen yatwaye Ballon d'Or nyuma y'umwaka mwiza muri Liverpool, ariko bavuga ko byari bisanzwe. Abenshi bibazaga impamvu abakinnyi nka Oliver Kahn wari umuzamu wa Bayern Munich batwaye byose, cyangwa Francisco Totti wa AS Roma batari barahawe iki gihembo. Mu mwaka wa 2003 Pavel yatwaye Ballon d'Or, ariko abafana benshi bavuga ko Paolo Maldini wari umaze gutwara ibikombe byose bikinirwa n'ikipe mu mwaka umwe kuva kuri Champions League na Championa, ubwo yari kumwe na Semira yarayikwiriye. Mu mwaka wa 2010 impaka zikomeye zavutse ubwo Lionel Messi yatwaraga Ballon d'Or imbere ya Wesley Sneijder uragize umwaka udasanzwe, aho yatwaye Champions League, Serie A na Copa Italia hamwe na Inter Milan ndetse na Andreas Iniesta wa Barcelona bari batwaye igikombe cy'isi cyabereye hano iwacu ku mugabane wa Afurika ari kumwe na Espagne. Mu mwaka wa 2013 Frank Ribery yabaye umwe mu bavugwaga cyane nyuma y'uko Bayern Munich kwaye ibikombe byose byari bihari. Cristiano Ronaldo niwe wegukanye ibihembo. Mu mwaka wa 2021 Robert Lewandowski ni umwe mu bakinnyi bavuzwe cyane ko yarenganijwe yo kugira umwaka udasanzwe muri Bayern Munich. Mbere yumvaga ko yarakwiriye Ballon d'Or cyane ko igihembo cya 2020 cyatanzwe ku cyerezo cya coronavirus, kandi benshi bumvaga ko yari kugihabwa. Ibi nguciriyemo kimwe n'ibindi tuzagaruka mu biganiro byacu bitaha, biri mu byatumye bamwe mu bafana batangiye gukoresha ijambo ubujura bwa Ballon d'Or, nubwo amahitamo akorwa n'abanyamakuru bo hirya no hino ku isi kandi ashingira ku bitekerezo byabo. Ballon d'Or, turacyavuga Ballon d'Or.
nk'ubu nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026 giherutse gusoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyegukanywe na Espagne, urugamba rwa Ballon d'Or rwongeye kuba ruteye amatsiko kuko nta Messi na Ronaldo bakiri ku rwego rwo gutegeka amarushanwa nk'imyaka yashize. Abakinnyi bahabwa amahirwe bo ni benshi pe, kuko Imyaka n'umwe mu bari ku isonga. Uyu musore wa Barcelona yakomeje kwerekana ko ashobora kuba umwe mu bakinnyi bakomeye b'igihe kizaza nyuma yo gukomeza gutanga umusaruro ku rwego rwa club muri FC Barcelona ndetse no ku ikipe y'igihugu ya Espagne. Harry Kane nawe yinjiye cyane mu rugamba nyuma y'umwaka udasanzwe w'ibitego ndetse n'umusaruro ukomeye muri Bayern yatwaye igikombe cya shampiyona n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Rodri nawe ari mu bavuga cyane kubera uburyo yahinduye umukino hagati mu kibuga ndetse n'uruhare yagize mu ntsinzi ya Espagne. Mbappe ntashobora kurwa na rimwe ku rutonde rw'abahabwa amahirwe kuko amaze imyaka myinshi ari mu bakinnyi bakomeye ku isi no kuba yaratwaye urukweto rwa zahabu rw'igikombe cy'isi. Messi nawe nubwo ageze mu myaka ye ya nyuma y'umwuga we, ibikorwa bye mu gikombe cy'isi no muri Miami byatumye benshi bavuga ko nawe mu bufindo budasanzwe ashobora gutungurana akayishyira ku zindi da. Ngayo nguko rero kuri byose bibazaga kuri Ballon d'Or, gusa ntibagire kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, like, share, comment na subscribe. Ni Gakomba.